Keitabwite energira ahabworo okwenjera kw'emishango y'okutoroboza na n'okwenjera kw'ebigombe ebirikwereka kuno bitwara abantu okukora emirimo omu mahanga ga Buharabo. Abakuru bagaruka bashoborra ngu omwanya ogu disitulikiti ya Kasese erikushangwamu okuba hansharasharo n'ihanga rya Democratic Republic ya Congo nikireetera disitulikiti egi emishango nk'egi okweyonjera. Barikworeka okwerarikirira ngu baingi omu barikweshanga omu mbeera egi n'abaana bari ahansi y'emyaka 18 ey'obukuru abarikutwarwa omu ihanga eryo ahabw'okushwerwa abakiri bato ninga okukozesebwa emirimo. Kamusime Thomas ari Regional Community Liaison Officer wa Rwenzori East Police yahamya ngu ab'ebyobushobozi haine eki bariyo nibakora aha nshonga egi. Yashoborra ngu baingi abaherize kukwatirwa omu mishanga egi baherize kutwarwa omu mbuga z'amateeka na munonga abo abejumbiire omu kutwara abaana omu buhenda biragiro hamwe n'abarikubashweza abakiri bato. Bantu obworo mu bantu bibiri obworo uza kushanga family yamwe yija abantu bagibiha bacheza kugibiha ngucana ngo twine basare umwana wantu za kumureberera reka tumutware nankana Kampala agenda aze kukora then bakisera nankana Kampala tubakwenda kumusheshura ninga uza kushanga bamuhereza nankana abantu abandi. Mbusa Justus omuturage wa Kisinga ayahonere okutwarwa mu buhenda biragiro yashoborra ngu baingi nibabihwa barikutegwa obumeshu ngo nibaza kubatungira emirimo y'ebishaju omu mahanga ga Buharabo bacheza abeshanga batirwe omu kubonabona. Asanga n'omwana nyabyenda nge Saudi Arabia nyabyenda nge Qatar akabyoka ikaba mukoresha imibiri 8 niyo kundalero mu poor family ndakarunda survival yo wabubweka kutakarunda ya Arabia holi ya wabubweka acha kabere chatwa masomamu kandi cyangara ndikale trobutsibu kutsibu yana ana employment. Okurugerwa Rabison Tembo ari probation officer wa district ya Kasese yashoborra ngo mucugu guresireho okwiyongera kw'abana kurwo mu mashomero ga secondary kandi ekinkija kureta ombare gwo butamanya ombantu kweyongera omu district. Abana baka dropping out of school ukasanga abantu babiritsikeringirwa mu mibiri eyikababuna ebakina barere wasangana na economically abantu babiri bi exploited so eyo sini effective kaloma. Honorable Bwambare Mande Gervasio yayongera irakarye ahagabandi arikushaba abantu babutosha okwehara ebikorwa ebyo kurubatirira obugabe bw'abana nko kubaremesa okushoma hamwe n'okukura kurungi. Abana mu baletemu amatendekero awakasomesa ebyara abana bati bayikemya 18 sibatolere bakakola mibiri abana ebikabatwalo mwabunyewa tunabyasikaina katabangu ko mwamaka nawo kakale kabane bahararuka etabangu kuhyo mwamaka tuitandarehi utwe buti. Omugaruka mwebi byona ministry y'enshonga zo mundo mu ihanga yataho entebekanisa eyokurwanisa ebyokutwara abana ombuhenda biragiro omu district. SSP Muhwezi Donald entumwa ya ministry egi yashoborra kuba atandika emikoro eyokushomesa abantu babutosha ahakabi hamwe n'okubaha amakuru na n'ebikwatwa ebyokubahwera okuhababira abo bari kuteekateeka kuba nibenyigira omu mizeegi. Yo mu Kasese abo kuba Kasese n'emwe ha districts za border eyo kukusa abantu na human trafficking kurukwingi bine kiteekateeka ngo abantu bona bakwatwa utari victim or suspect umunyabuzare wawe baramutwire mu exploitinga. So twizero mu Kasese kora awareness campaign. Bwanyuma yo kushomesa abantu ahabikwatirine n'akabiko kutwara abantu mu buhenda biragiro yashoborra ngu nibeija kukora ebikwekweto okwata abo bona abari kubyenyigiramo nkabo abarukozesa abana bato. Ebyafayo bya polisi nibyoreka okuhagumire niheyongera ebikorwa ebyokutwara abantu mu buhenda biragiro mu district egi okumara emyaka 4 etutira mabega. Omwaka gw'2022 ekaberi y'emishango 11, omwaka gw'2023 emishango 19, omwaka gw'2024 emishango 10 kandi omwaka oguhwire 2025 emishango 37. Amisho gitu gareke kuza aha bakadama n'abari kushora heru tukewa ekiri mu Uganda. Uyo muri kundeba naro rukumpura umuke yawe ugire icyo wakora. Oro n'umwana umushashure nk'emirimo yari gukora. Don't exploit anybody because ahari kutahira mu exploitation becomes human trafficking.
obwo entebekanisa egi erikugenda omu maisho ab'eby'obushoborozi nibashaba kuhabaho obuzora maisho omu bantu ba butosha hamwe n'ebiragiro okukwata abo abarikwenyigira omu mizeegi okumarraho kimwe emizeegi erikureebwa eyongiire kubazamu kashatu omu myezi 12 ehoire. Gasha kwa Mate Isaac ahabwa Tayari West.